na enra last week papa me yete ase say abato ya ye beto yato honhom yasim ama eye party bi awini ampa nso no tino awini ansa na ebe hye ye dwumade na asem ena mama nko bisa papa question minim sa question mi be bisa no wo fie no sa question na wo so be bisa no enti me ma papa kwa papa papa kwa ba ye ne papa bibia wo ko de na adom na so ye nyango bo adom last week o prediction no efa pepe enukure efa ye enukure na tie ena na papa ma me misa ezi say amamo na ye bebu no ana say o mampani obe o mampani president elect o bebu no yabu wo honhom dada wana say ende ye mfa ne tunka akonya ne ye mu oba pa wode nya bishira o mitia wetie fo nso ene wahwefo o mo hwe eye Cheers TV ase no bia ni me de professor mo antwi me da safo atu de Gilgaland Ministry International mitia masafo menyina titru ye me wokafo reverend dia na me onhyira wo abapa se ubisa kwasi we ya se amamuo no yebu osunsum a da bi anya sarete ye amamuo ne de nyame de na tra so awie akasa no no ankasa betoto ne niema se ase nipa na sunsun femu so no asofo ene mpanyimfo edi omumpa bonum sunsun atane sare de dia kan ye no ankasa ne nipa bia se no betoto ne niema not to ni se de snasun ko ade aka no ankasa sa obapa se ne ono ankasa ebe ya obebu oman no obapa sanity ono ani so ni mpanyimfo ni ministers papa wa me ati asese de last week ko kire ye niam bebre efa okwan a ye befa so efa na ye dware ene si ye bokota atira se ye dware a ensu na ye botara ne ade ni nyina no o me ati asese enye na ewo nsunsan so e de ma ye yakoye nipan enti ene ye to aso na papa na me bisa se e bia se ye bokota atira ene ne ma no etimi me nya spiritual marriage eno nko a anase etimi se ye dwuma etimi te se etimi de nsunso ya wo mu enyi se mu ese ne ma bebre ana obapa me sanso tie obiem dana last week na me eye gata eye ayetai ebotra na in fact cause we bring about TV so na me ka gota eyade bi ewo nsunsanso kese se wuyi ne spiritual marriage ni fu a esanso ha mane pa otu last week na me shada bomb mane din bebre e man wo problem bebre a bo omunyaye obu aso konya infection bi wo friend say me ko janambia me konya infection bebre nye janambia no ebu ho a wabogo tebia tra wo problem be play e wo man so obogota ne try we spiritual marriage ni to nchen a e wo sunsuanso bebre because nipa no fi nipa na bi akoklanse ne ho wakoyi yale bi efiri ne ho owuo bi no wakoyi efiri ne ho o shega wonim di o hye ho a wo ye ana nso na besene ana wo twam no wakoba atara ene na me pese mani party ase twam no obi dwala egu ho entwasa wotara ana ntwasa utie bi kura bodi a eye de wo botram put sen no wo so wasan ko tie eti mama enti ase ye sunsum ana montuo no ye say take ni serious obapa me ba Friday be ka sembi are ba Friday e be ka sembi o hima asem so na me wie no course bi a be bai ni mpemfuo bi a be bai ene na mo bi na dwono ye tutu ya na dwono na nya de ketwa be be se mani patie ene ahwefo tie ehu ni say ye sunsumo e dada setra no spirituality free mu ye dada setra ye boye bra no untumi yi ye sunsuma na morning free mu etwase ye dwene ye sunsuma na mon first awapa unam ye wo enam bi wo event bobu anase ehintibu a etwase wo kowachi obaba me nam na me de me na bobibi a bi ko hwese a eye ni se due bi anaye
Medafo yegusua esua ade enu nti no jebre na tena se fi se ene ye ba besua ade a ye besua no ebeje wonsam de kire se enti ya papa me yenya no ene wa hiti pa because ene ma bi cause wo wabrabo ma wadwen ni so bi na eyew ene ma bi cause wo wabrabo ma wadwen ni setesa wo de ewiase akwawie yakra e de amaw na nso no se wo behu papa anase papa kire wo ne ma bi a wo beye wo wa ofi a ho efrim medafo enye easy sa wo be bobra na wo hu sene wabrabo eheko enye easy sa wo hu sese no abrabo no obi ho kronpo se metan ade a mi hu mi sika obi ho no ma o se menya sika kra na bibi aba abebom hyene nso emayen ese enani nyina eho ade na ye ba abesua ye ne papa esua no bebia papa wo a waje bre no waba no papa be so kire wo sam hu me hu hia no me koso akai wo se dwumadien twagu e Facebook Cheers TV Facebook Cheers TV obenya bi ahwe na me pa chaw se wunya e Facebook na wo hwa enye selfish mesro manka ne ya facha me enye pese me nkuminya sa na mpese me ka no onkwa entie na enema papa ewo mu no emfa se wonu se papa last week o kire okwan ye be fa so ye bedware anase ye be cleanse ye ho e de afri enema bi ho nenso no papa besen a kire because obi ho me krampo na me hwe ye no ebi anye nipa dodo bia na metini e ka kire wo enti ene papa besan so a kire enti me dofo me srew enye selfish share na obi a oni ha no anase oni TV oni fie ana all main TV no na ono so onya bi enhwe ena se wo YouTube nso a YouTube no Cheers TV GH YouTube Cheers TV GH eno so no obenya bi ahwe e de amame na eno so subscribe kama pa amame na dwumade ekọ ekire enkọ ekire na obi a ono se ye anase na brabo aye basa no ono so ehu senia obebo ne bra anase niema a ono so obeye ama na brabo no akoye ede ama no enti me dafo me kwa papa nchen na me ne papa asan so ato aso papa na wo ka adware asam na wo ka adware asam ide ma me misaw me adware wo adware no eno so no ensinsan so bi e wo so etimi de ohaw mayen e bia me dware me fie public way compound house enti ne nyina dware wo dware baako obi ho krampo a ofri ba bi na abeton ade wa ha enti adware no bebe dware a tese ye gisika no eho eno kokko dware obi a etimi eba ebe dware bi papa ye dware e wo ohaw obapa mesanso de wase biem na menhira obapa na menhira amansa ye dwaye no me na menhira okwahye a obisa misa akwahye we obapa u dware wa mansa dwaye na se wo compound house na adwaye ne ye baako no obi akodware bi obapa dangerous dentia me kan se obi wo wa se na me kan se we dware nsuo na wie afa adwaye na chi no okoba tra no the same thing ni say obi akodware bi no okoba wure dwaye ho na wonim de koyeye aya beta kire se senka obi dware ye abo amanse dwaye a before wo do na be si ho dware no etwa ye adanche bi pete ho asma kodware awaba yes se obi akodware wie na wo so akobo wura wa sa wo hempa buo wo hempa bompo de kakra na bia yeso o ye taase atwi wo wie na aya wo kwa na oyimpa buoguo na akodware awapa eyehu awapa be kadie die adwaye de niema na problem abre nipa enye somo be bra kofa feru ani na be brea wo ko wure dwaye a wo ko dwale na wo de baaye te obi se wakwa mansan dwaye akodware wako treska bu be bi no akodwale mama obapa niema nipa fam ewa brabom ye sunsuma na mo a nipa ye mfa ye ni nko obapa menka se mo enkyere obapa se obi dwale wie ana wo sapa wo di dwale na all the side obekọ na sapa na bopo obapa nipa be brabro apem ewa sapa odi dwale obapa obefo de sapa so odi dwale no na sapa na bopo den e bopo enyo no bo ne po ba ni podi dole ewie no obi hwem se se o support di dware no abopo no dugusu dware
ababa yenim say normal debi sani pano be ya die bia la nyeye ma sapona abopo abopo na ugusu dwale no wa ba pem ababa niema sapo etumi di bre nipa pa bre sapo ye di dware ya sapo ye di dwale ya ababa me so obi hyeyen den abopo ogusu di dwale sani pano won bi sa do ho se den na abana brabom ade papa be na abana brabom asadi po na wo hwe me no se sa sapo na odi dware na abopo no a ogusu di dware no eni papa ben na abani pa na brabom obopo die nipa ye wo sunsun mu eni na mo nipa tu wo sunsun mu no e ma me ba hu na mani ametumu se da bi ye di agro abapa ye di agro as a Christians titiru Christopher titiru pa ye Christopher di abrabo di agro ye just spirituality na to nchen ani anka se ye boy bra me see wo bisa po di dwale abopo ana ogusu di dwale opo ye wo sapo bi wo kala bi wo ho ntwe sa di dwale kurampo papa yes ye wo sapo kala bi wo ho enko ha wo mfa nko dwale enko ha ho sa di sapo ni be dwale ya na men ka se min chero yo sapo bi wo di dwale ya obi tu edu anya adwuma sapo ne kala keke no ana sapo ne se na sapo ne te ene me chere nipa wa ha papa yo sapo bi wo di dwale ya obi tu edu anya adwuma wow yo sapo bi wo ha se wo di dwale ya awo kra da so a obi yo bibia anya adwuma abapa nipa mfo ne ni nkɔ ho ɛna ma nipa abere ka nipa mrɛ ai yo ne bebro nipa nka nipa ya nka nipa embre wa brabom dinti nipa bre wa brabom nipa bre wa brabom no eye sunsuma na mo bia won pembe so bibisa etwa se nka nipa bia wo ha nka wo wura bo sum fufuro ma eso to bi ko hu sunsum neja ana obi o ye sun no bisa ne se asase because bo sum bia ye wurom bia asase fufura ye koso zembo ya wurom yi aya asase bia etwa se wo ko bisa nipa ben no asase nim bofo ben no tell asase so bofo ben no control friends eye December no even be breakra da won bisa bofo a one sakra ne ye adwuma okay opa me see je o meche Tuesday fo asem kakara wa so be a Tuesday na wa hwe me a ene ha hule sini nyina ne bofo a edi omochi bom ho ban desi biala desi bia ne kala nke se wo se nke Monday do a obaba nke twese wo se sa kala no di pie se Tuesday do a obaba enka emani pambre wa brabomo me ye sure se obaba sa pomodin program ye nipa be brabo me na me ka kire o amen udo be ku call obe nipa be Fred adansi dia ba ha ti be mani pa ehun na mbe twese wutu eti 2025 no abraba wo boy e bus afiwe mu no 2025 enko sa ma ho amen enne be ko ya ma ohwefo wo because my ready say de be mani pa braba si ni yie no ana mo fi ase be kire yo me don for Dr. Prophet Solomon Entry ono ene da Gilgaland International Ministry International oba pa no Gilgaland Ministry no ene da no so wan se me ka kire wo se apon wode nkomo ye de abase e benyi wo honhom ene honam ani minu ahye ne so se wo ahoto a yare enhye da emo because adwendwen de yare ba enti se wo ahoto ma yare no ebe free wo so o yare mpa wonim se nyame be sa wo yare wonura wonom ebibidura wo ye ne ade no ebe sa wo yare eno nti ena pomode nkomo eye ho so se ye beboa ama ya brabo asesa na enhranka nyame din se ode prophet abrayen ese o meboa yen na ya brabo ensesa mesre me producer me pa cha ofa papa number no eto so se ne be obi a ohwe no obedi kan afa papa number ne kura ansana dwumadie no akọ awieye na me pa cha
papa number and da so no di kan fa number no emfresh esi ya me pa chaw me sraw ye be pon 6 o'clock inya pompe no wa frɛ fa number no papa wie program ne pɛ no wa frɛ no sunsun mu ene yesua de ye wura sunsun say papa hye aje so ni Ghana ha no wo Ghana nko ade a adwada bia obeba ne abesua honhom niama ebe boa na aboa me amaya de ye ho afiri sunsun mu wo ho ye nyina ye nam honom asohon bone edi achi because obi honom a enemre mu nkola na adware adwaye ye breso no ne nyina ye na ye ba be papa ne yesua de afa adware ye ho ntie bebi sa papa sa niama we nyina o kire sa papa ne ko bisa enti so ade amayen na ye hu se abrabo na ye na emu no ohaw bia ye wo mu no bia na ye abonte adware adware enti no mesraw enfrafidie ho ene yesua de ye pa se papa be kire Tuesday niam say wo ye anase abofo edi wo machi obe kire support kala esen kanipa ye di dware enu titina se ne ye san so enko papa ya da se pa se nyame na mo so papa ya misra so papa ya misra papa to asoma ye what's tetene ye dwale e wa bonten no ana beribi abba mitrimu a nyame ebie so kire me papa impefo ka se bi se ye wo tu sie so a ya wo unche wo etenten papa se onye ni babetuma di a no wo tu sunsuma na mo bi but to na mo bi osunsumu ahwehwem papa otumu se esikafo na gusu mba gusu biye adenti ana eye edwaye paleye a omu dwale no omu hyedem na edwale ya cover so to hu bi na wiem wo hu ne ba no papa ne ma koso sunsun mo eti esikafo be gusu esika ne eye skefo ana hiafo ma na gusu eye hiafo ma se yanya yantu ho na mo wa yantu sunsun na mo papa me say eskafo mba ne beguso eskafo ma adiyie ne hiafo mba na guso di hia na papa wonim se hiafo ne bi so eden pa anu na ma yetie se de ti no yes hiafo ne bi ne ya so eden ya to the extent say ye kra ne yanyi bibia ni ye ne yanyi hwendi obapa ama ye bre obapa sapo so me ke mebe wasem ne so obapa me pese ma nipa nyina ti ase se you cannot take away spirituality from your sitting. Papa edo baby mpa Yesu no hu se wa pem no Mose ni Elia ebe sra no ebe hye ne den yes aye e wo sonson mo Bible so wo hu wo eni so se e no mbe hye ne den papa yes na se etina se squire say ayemto na mom bia papa ebe den papa me ba ko school me ba the school ba na obia kaniti me ba na very clever onim homa 6 years akola o free school by no akola ntumi anka ne nsa ontumi anka ne chi ontumi anka ne nan ne ti ababa me di me ba ne wuru adem me yesus na mu se da bi ye yi na adwene free ho aka ne nya ka papa wo hu akola me ba no ketekete na kraso wo de oboa kraso no ono sa ho me wuru sunsum na me wuru mu na mu se da bi enye se bi na aka no ayo wo bi na bo no eyi akola na adwene ababa manfo na nko hospital o nyenye ya na metete nyenya manya ne hwe ma mfo ndare no segu so me de bu akora ni ti enu ana no ade chen be bia ka ne na ayere free ho yes na me ka kire obo se me yese de bi na o ye bi ye nkoni enkopam ye nkoni enkoye wei ekele ye be ye hu adwuma wie no akwa no bon se mamone se kamentu na manwu se de bi enye obaba na normal se akwara be se ba ka obiti na nyene nsa na nyene nkora nyene nsa na ye ka it metina se de bi mama nya ne sa kakade a enke bia nka akola no wa ha akola no so be be say the Tuesday for bi hwame a Tuesday for bi an comment Tuesday Monday Wednesday Thursday obi an comment say comment we Tuesday ba comment o ye Monday bo comment this bi o ye bi comment this abemu say on comment na do so no me kire ma de osusu no ma ye this bi amemu say on comment na do so no oba paru kwa kire me mekire sa days no bibi mo maye etu ye Monday bo comment Tuesday bo comment obi an comment o ye comment ne ba no
me who this no more comment bebere na me kire made apa ma me mbabiem papa mpacho ene enye ne sei e ma na ne phone ekita no no ontimi ko Facebook but o hwe o TV so entina ne course na beba no ofra kire da ye wo ye be do so a ye be papa kire ana papa ya misira papa ya misira papa your sapobu your gold sapo gold color papa metumi a kira o sapo mienu e se odi bom na odi dwale entwa so odi sapo ba kompo be dwale sapo ani pa bia na waka sapo mienu abom hwe abofo sapo bi omri dwale o ma nwene ni sei o ma nwene and dwale etumi 3 different colors memre papa me say sapo gold e dey na me say me dey sana ma na eba ba baby am call ye na me eba ntino mentum next week Monday mba be chere sana ma na wa papa me say wali ya say ntuo ni nko because of anamo papa lady be ba me nchen Sunday we lady oba kama ba me nchen Sunday we oba no ka papa me su da ye na woman bi di me chi time na some woman ne di me chi me o kasa so mente de mo so ko she woman ne impu say ana me ba ne bisa no say na denti na wodi me ka di me chi tie de ma me ne ka che no o say wa wodi enti na me di wachi obaji akọ papa ma akwara ne ka sa so me che me tie mu papa oba ne ka me no me ma me ne ka che ne say eye wa wodi enti na me di me ka di wachi na me ka say ma me de ma me kan cho se wo mu wani ambre na wonya wale papa sa obe wale ni wonya ba nya ho be kere o papa sa na mo cha sem we ni po ni betumi atena ho buntu ho na mo na de ni so tumi asi ansir wo tu ho na mo papa e dangerous so also there so obi dey say wa wodi enti na me di wachi enti ni be bro me wo awo ade bia o muntu ho na mo papa nipa bro nipa bre papa me ye die bu me fo so kire o batiem mem bia wo Germany na ne nua ketwa o se ade abo ne kwanchi no kotimu opa me kire ade fufu boy ne chia owura be ho nipa me pese nipa tia se apo time we no etwase nipa bia nka wotie bi o tumi di bo bra me se sawo de wo sapo dwale na hu ni se sapo na bo pa me no ka se ya tumlika sa sapo no ko se sapo no enzu biem ana se ko sane sapo no fe dwale se wu ni skadia sane sapo sane no fe dwale ba wo skadia sa sapo no se nanadwi na ko compare that time sapo na odi dwale no eni enade na wodi dwale no hwede be hwese ba brabo be sen me to e beto ana me koba me di bibebe fia na ase de papa se na wo kana ne de na se wo dware sapo na abopa bibia wo ye bia be basa abapa bibia wo ye nyina besi sapa abopo na gu abapa bisa wo se ma enyim na mo ne po bi dware wie no na sapo na abopo obi papa ebi wo se obi tumi afre papa mo nipa be frɛ sɛ papa me sapa abopo me bisa nipa ne sɛ ungu na obo ne po no be ka sɛ de bi am so me da bo sapo ne po sɛ me di dwale papa obapa yi sunsun sɛ wabrabo na pem ya se kira brabo no obo bra na enko o ton aye nto o so aye nto untumi nkwa wale ye papa taware na se kura so be basa wale ya sunsu a be mantumi abiye basa confusion problem ko wo bono ya apem esi ya man stop papa se light wo fie wa bone pa papa obetumi nya lati problem be light no eti sa ni pana brabo no problem ko no be face papa problem ni pana be face papa na make asem we say na papa ma menka asem ba ko pe menka asem ba ko na bisa me question we papa obi na brabo no wo bono ekosu enko yie fama no papa
bi pese me ka kire obi biala wuta wale ase a enima nkoyie ma me wi a me di Tuesday for bon e de asema beto de ama wo so wuta wale ase na problem wo ade ba ko pe na se wo ye opa ko pe eye chako ya chako uyo baby a wo hwe me na awale na wote ase ni problem enkoso ye mfa mawa opa se kwa opa a simple thing kope chako kope kopot ni edwan wo so ma ba ma na ba ma ndi anu ano no opa so obi te wale ase na wale ni nkoyie ma no problem kwa na wo ho a besi onkope chako ya o obapa enye night fufuro bi na kwakoto e de akoda be ma ni nten de do bi na kwakoto na ba ka kire oba be ma no koto chako ya fa kopot ka ho ni aduane wo so ma oba ma ni ndi anu ano no we dem dey ache ma ni nyina so na obi o use gas na onyai no use gas ni so that time now the for compare bem tama odi ko pot ni aduane ma be ma no ene tama odi gas na me nkyere se bi ye aduane wo gas so ma be ma ni di ama odo ho ba me kyere wo mu a wo problem e wa wale na se na me kyere mo sa di papa den ko pot so aduane na betime ma wo ku aba wo ja aye sunsuma de chako ni sunsuma de na me kyere wo no ti chako bia wonye hwe awapa obi betumi afa chako abo odi egusu de akwose beebi ama nipa be hu sa wo na mo pa bo hu sa wo na wo ba eto obi bia na wale eye basa me say sa wo de wo de ne ye good mini problem say wo bia wo hwe me a oni na be ma no de bia ensem problem a me say koto chako na fa ye kopot na ye duane wo kopot ne so fa be ma na be ma ni ndi me ye hwe say problem na wo ne be ma ni nya no ebegu so atena na se beko anu esi mom paye ana so onye hwe eye nature eye simple apa aya me makonche de eye jidie na wo de koya na se wo ye ya ebe yi eye nature eye sunsuma de nature whether wo jidie wo ni jidie o betumi ta papa problem oni me me go me bom paye gu so fa ko nu aduane fa soja oso na fa ko ye aduane ma be ma no ndi problem na so do fie ho no ye di jatum de se no be ma ni se aduane ni wie pa enu ano no wow enu ano no that dey odo pa e fe no odo pa that day no mo ndam obi adabi wow aba pa be say that day no adabi wow ye wo susu na monkey tinkiti bu ha senka oba bia ka obenya ka kopot so aduane na no so sen gas abedia me nim no abapa me nim tetenu ye ma me mo ko fense kitchen wo no mo si so buki na abapa ni padri nkonima su exactly buki ano na no yesen sen na ye use gas sure there wo that time on not 80 years in here that time I want to go ben ho I want to join ben ho that me na be ma fi mi en kanche na ma ne didi wie na obi a me na ba wanyi o na ye ma ne didi wie e kire kwa na e ka chen se me ku na fi hwedo ye o se na mo nim se me ku afiri mo ade na mo ma me didi e se me kire me yam kom de ma onko be kire kom e de ama ne ku papa nipa brabo na ye bono hu me se apomudin time we di edin sisaye e di adwenfufuo betu nipa adwene mu amno hu esa adwene na obema ni be die wie no me nkasa fe bibi ko tumo me se face ko pot na bia de nkasa fe bi o de face so ko obapa aye simple me se eye nature etam so bu kompo ko wechi I know minim de make wade we ho eti mumma yem for your spirituality no yen taking it serious see ye me say me two Friday way ana mu say sunsun de ye adwuma obaba party bi some the champagne e be gum so aso de mu ho ababa me be ba ku pia bonte so ko be akwa ya de ba o so bi say popo wo bo abin pa o
ye di champagne e be go apaso aso de mu apa anamu ni petu me free sidro ha Friday no man ko fie me ko fie man ka for me mpo me free na me ko aso fie ho no me ko fie sa de anopa ko se ba na mo bia me etu ye na do no ana mu se sunsuma de ye adwuma se utu sunsun na mo a be se any pano doson e se patakali amaye hu enti enu ntinu amani pakuru etu na mo kra no osuro ba pesa me ka cho se ye wo sunsum ko ye gusu we difo gusu ogana ha so show machi ko be hu o